Присутних привітал потарашній директор Завода za kulturu vojvođanskih Rusnacoh Sergej Tamaš, kotri naglašal, že je monografija kapitalni projekt realizovaný jak poriadna aktivnosť Zavoda, ktorú financijno potrimal Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javne informovanje. O samej knižki bešedovali jej autore, choreografiji Joakim Rac i Mikola Gubaš. Книжка інша наменена не фаховцам високим, але и тим будущим генерациям, которые после нас приходят, которые сме ше роками трапели, že by sme zazberali šicok tот материјал и записали го за остатњи изостату парадичу, ktorú теле роки танцуеме, и že следующим уметническим руководителем, кореографом и так далее, за нашou štretku bude od veľkého hasnu. Sigurno, že važno je toto, že bi še zažnjem čulo o Rusnacoh, perše da še čuje o Rusnacoh, a druhe i da prezentujeme i našu duhovnu tradiciju i materijalnu kulturu i tu drugu duhovnu kulturu. Znači, nješka sme prezentovali i knjižku, ali sme prezentovali i to tu drugu čast kulturi, a tu prezentovali sme tanci i špivanki i ja думам, že boli krašne prijatelji. U programi u kotrej beogradska publika naiste uživala učestvovali Kulturno-umetničke društvo Žatva zo Skocura, Kulturno-prosvitne društvo Karpati zo Zverbasu i muzično-folklorni ansambl Doma kulturi Ruski Kerestur.